dit is nie altyd maklik om te sien na die mees kwesbares in ons samelewing nie, maar dit is iets wat Jonah Home op Walvis Bay met trots dra. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is hier Marie van der Walt. Ek gesels vandag met Annemarie de Tooy oor die nuutste nuus in Môre se Republikein voordat ons 'n draai gaan maak by Jonah Home op Walvis Bay. Bly ingeskakel. Annemarie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee. Annemarie, hoe gaan dit? Het gaan goed. Dis Woensdag is bydag? Is bydag. Sit hom daar so. Ons het 'n geldjie. Ons het al 2 klas na werk. Ek weet nie of ek al vir jou gesê het nie, maar ek het vandag 'n mail van NMC afgekry wat my herinner het dat ek ingeskryf het om 'n 5 km te hardloop die naweek. So is nie 'n goeie bydag vir my nie. Ja, sover soos bydag gaan. Dit is questionable at best. Okay, in elk geval, nog 'n kwessie wat dalk bietjie erger is as onsin. Ja. 'n vrywilliger onderwysers by Ndama Oos op Rundu wat sê 2 van die 17 van hulle is toe nou aangestel toe die skool toe die 2 van die 17 van hulle het toe nou is aangestel in 14 poste wat geskep is. Daar's waar ek dit mekaar geraak het. Toe die skool amptelik erken is deur die Ministerie van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur. En dit is die uitvoerende direkteur vir die ministerie in die streek wat sê, jy weet, alles is in lyn gedoen met protokol, met hoe ons dit moet doen. En dit is vir my 'n bietjie van 'n teersaak, want baie van hulle is nou vir jare lank vrywilliger onderwysers en hulle ken hierdie kinders. Jy weet, jy bou tog 'n band van 'n aard met kinders, jy ken jou klasgroepe en sulke tipe goed. En nou het hulle net nie die werk gekry nie, en dis daai 2 kante van dieselfde muntstuk, van, jy weet, gooi jy nou protokol weg, het die reëls wat met 'n rede in plek gestel is, gooi jy dit weg, of hoe maak jy dit? Ja, kyk, dit is verskriklik moeilik. Dit is soos jy sê 2 kante van een muntstuk, maar vir my as iemand wat uit onderwys uitkom en wat met onderwys groot geword het, en ek dink ek het al hieroor gepraat op Klets Kompas, jy raak lief vir die kinders vir wie jy skool gee. Dis nie net nog 'n kind wat elke dag in jou klas instap nie, en ek meen van daai mense wat sê hulle sal vir 3 jaar wat hulle vrywilligerswerk doen by die skool, en dit voel vir my op 'n stadium moet jy begin wonder of die protokol in die eerste plek nodig was om daar te wees. Want ek verstaan die skool is nou erken, maar die skool is erken as gevolg van die vrywilligers wat dit laat werk het, en hulle sê dit ook, ons praat bietjie daaroor in die Republikein self, die rede hoekom die skool gewerk het is as gevolg van daai vrywilligers. En die oud skoolhoof wat toe nou ook een van die is wat sy pos verloor het, wat sê hulle is van 100 kinders af na 1600 toe, so daar moes 42 poste geskep geword het. Ons weet dan nou dat daar 2 van 17 aangestel is, so dis alles na sy mening dat daar 42 moes wees en wat ook al, maar dit voel vir my, ek verstaan die protokol en ek verstaan dis daar vir 'n rede, en jy wil hê jou kinders moet die beste moontlike opleiding hê, maar dit is verskriklik hartseer as jy jou hart en jou siel in 'n projek en in 'n skool insit en dit word soort van net in jou gesig teruggegooi, want jy pas nou nie in by die protokol nie. Ja, ek moet sê op die 42 punt, ek dink daar moet in die geheel 42 onderwysers wees dalk, want as jy daai wiskunde gaan doen, ek het dit toe nou gedoen, en dit kom uit op 1 onderwyser op 38 kinders, wat reeds verskriklik baie is, jy weet. Veral as ons kyk na die feit dat ons nog steeds 'n nuwe kurrikulum het, jy weet, baie van daai kinders
sukkel nog steeds met die aanpassing. Ons onderwysers sukkel nog steeds met die aanpassing. So ek dink die minste wat jy vir 'n onderwyser kan doen is dalk om vir hom 'n kleiner klasgroep te gee sodat hy meer individuele aandag kan gee aan elke individuele kind. Maar vir my ook wat vir my vrae laat ontstaan is later sê die direkteur, nee maar ons gaan kyk om hierdie mense nou elders te plaas sonder dat hulle deel van hierdie protokol gaan moet wees. So jy moet nou in elk geval jou protokol weggooi en dan in daai vat jy 'n onderwyser weg van klasgroepe wat hom ken, kinders wat gemaklik met hom is. Ek moet vir sê daar's van my onderwysers op skool waarvoor ek ongelooflik lief was. Toe daardie onderwysers loop, my Engels onderwyser is een van hulle. Toe sy loop, toe traak ek nie meer met Engels nie, jy weet. En dis nie te sê ons volgende onderwyser was 'n slegte onderwyser nie. Hy was hoegenaamd nie, maar ek was so lief vir daai onderwyser en sy was wat daai vak vir my lekker gemaak het, jy weet. So jy skep nou moontlik sulke situasies waar kinders lief is vir 'n vak as gevolg van 'n onderwyser, waar kinders veilig voel om dalk dom te lyk voor die klas as gevolg van 'n onderwyser. Daai bande gaan heeltemal tot niet. En nou skuif jy daai onderwyser na iewers anders. Hier waar daai onderwyser nou is daar moontlik 'n kulturele verstandhouding. Jy weet dat die onderwyser en die kinders moontlik dieselfde kultuur of soortgelyke kultuur deel. Nou vat jy 'n onderwyser van iewers anders en sê, okay, hier gaan jy nou en jy skuif daai onderwyser wat dalk hulle kultuur verstaan weg. Ja. Nee, en kyk, vir my is dit ook, dis 'n primêre skool en dit is jou ontwikkelingsjare, is waar jy is in primêre skool en dis soos jy sê, die hoeveelheid ontwrigting wat dit dan nou veroorsaak as gevolg van die feit dat jy kinders in hulle primêre skool van onderwysers ontneem. Ek meen, Juffrou Mariolyn Oelerstam byvoorbeeld is my Afrikaanse onderwyseres gewees in laerskool of primêre skool en ek en sy praat tot vandag toe nog op Facebook elke dan en wanneer sy het my gemaak week is en week hoe lief ek vir Afrikaans is alles as gevolg van Juffrou Mariolyn. Daar is nie twee stories daaroor nie, maar dis ook omdat sy in my ontwikkelingsjare daar was. En dit is waar my gly bietjie kom is jy ontwrig kinders in van die belangrikste jare van hulle lewens. En natuurlik daar gaan ontwrigting wees. Jy skuif van graad, jy skuif van klas, daar's 'n klomp goed wat gebeur. Maar dit voel vir my is jou protokol belangriker as jou kinders se eintlike welstand. Ja. En dis waar dit opgeweeg moet word en dis natuurlik nou alles net my opinie, maar daar kom 'n fase waar jy moet gaan terugsit en vir jouself vra, gaan dit nou oor die kind of gaan dit nou oor my protokol en wat doen ek? En as jy in elk geval jou protokol moet breek om hulle elders te plaas, wat kan jy doen? Ja, ek moet sê dalk is presies die teenoorgestelde van wat ek nou sê ook waar, in die sin dat daar is dalk 'n onderwyser met wie die kinders nie oor die weg kom nie, ons almal ken vir hulle, ons almal het vir hulle gehad. So miskien is daar nou 'n onderwyser waarmee die kinders nie oor die weg kom nie, wat dan nou gaan skuif as gevolg van hierdie. En dan kom daar dalk 'n onderwyser wat beter gepas is, maar weer eens op die punt van protokol, dit maak net nie regtig vir my sin nie, want soos jy sê, kom jou kinders of jou protokol eerste. En ek voel die protokol is in plek gesit, hoofsaaklik, nie altyd nie, en nie noodwendig hierdie protokol nie, maar baie keer in ons land voel ek asof ons protokol in plek sit omdat mense hulle self nie kan gedra nie. Jy weet, omdat mense nie eerbaar en opreg kan wees en integriteit kan hê in dit wat hulle doen nie. En dan moet ons nou 'n reël neerskryf sodat ons eerbaarheid bou. Ja, ja. Maar ja, ons reëls nou daar gelaat, Anne-Marie. Ons het nog klas en 'n payday om by te Ja, klas en payday, klas en KFC. Stel dit so. Okay, so ek gaan jou nou los om te klas en KFC. Ons is nou weer terug met die weer. Namibiërs Engels stories. Henriette Lambreg en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat.
Jy mag dalk hoor dat dit behoorlik sous hier by ons Kletskompas ateljee, maar kom ons gaan kyk of ons môre weer 'n lekker reentjie gaan ontvang. Op Katima Mulilo inderdaad reënerig met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Egter gedeeltelik bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 27, maar dit reën steeds op Ruacana met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Op Swakopmund gedeeltelik bewolk môre met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Ook reënerig op Ariamsvlei met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 31 en gedeeltelik bewolk op Reebot met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Stay informed and entertained with the latest coastal news, community stories, and local highlights all in one place. From inspiring people to exciting events, Irongo Talk brings you the moments that matter. Every week, we bring you the latest regional news, from impactful community stories to big sport headlines. We also dive into inspiring interviews with local figures and entrepreneurs and keep you in the loop on all the can't-miss weekend events. By bridging the gap between print and digital, we inform you every week on what to expect in your Irongo print edition inside the Republikein, Namibian Sun, and the Algemeine Zeitung. Watch Irongo Talk every Wednesday and Friday on oneup2.com, on NTV, DSTV channel 285 or GoTV channel 25 at 1:30. You can also find us on our social media platforms, that's on Facebook, Instagram, Threads, X, as well as on TikTok. Irongo Talk, our community, your news. Wêreldwyd leef 1 uit 8 mense met vetsug. Dit is 'n reuse probleem omdat oortollige vet die risiko van tipe 2 diabetes, hartsiektes en ook sekere kankers kan verhoog. Die verandering van jou dieet is daarom baie belangrik vir die bestuur van vetsug en ook die voorkoming van gewigstoename. Dit kan insluit die vermindering van jou kalorie-inname, die verandering van jou eetpatrone en natuurlik die prioritisering van gesonde kos. Maar as een familie vir gewigsverlies meer geneig om tot sukses te lei as ander, nuwe navorsing het gefokus op 3 gewigsverliesmetodes om te sien of een meer gewigsverlies as die ander tot gevolg het. Die metodes sluit in die verspreiding van kalorieë, met ander woorde om meer kalorieë vroeër eerder as later in die dag te eet, om minder maaltye deur die dag te eet en natuurlik ononderbroke vas. In die verlede het kliniese gewigsverlies en die vermyding van gewigstoename as 'n vergelyking van kalorieë in en uit beskou. Maar faktore soos hoe ons kalorieë oor die dag versprei, hoe gereeld ons eet en of ons laat in die nag eet, kan ook ons metabolisme, gewig en gesondheid beïnvloed. Daar's geen maklike manier om gewig te verloor nie. Kies dus 'n metode of kombinasie van metodes wat die beste by jou pas. Thank you so much for coming. I really appreciate the platform. Jonah Home has actually been around for quite a while. It was established in 2001 by a group of volunteers, and then it was registered in 2011 to the ministry. So it has been operating for a very long time, assisting children who are abandoned and orphaned. So it's more of we take care of those who are unable to take care of themselves through the social worker, of course. That's what we do. Talk to us about the children that you've taken, babies, just a bit about that. Okay, so at Jonah Home, we receive babies from the ages of 0 to 10-year-olds, and then we keep them up to a legal age. But that's also another story. What do I mean by legal age? But so we receive babies from all walks of life. Abandoned babies, abused babies, babies without parents, mothers in jail, drugs, alcohol, all sorts of things. We even receive children who are going through the treatment of TB, and we have to deal with all of that. Obviously, when they come here, they are already on a better stage where it's not infectious to all of us here in the home, and we have to go through that. And that's actually very difficult for us because then we are
we have to go queue at the clinic. You know, those are the things that I'm hoping our government will fix for children's home, where we just have to jump the queue. But we take care of them as best as we can, and we love them as best as we can. We have to take them to school when they reach the age where they need to go to school or kindergarten. But yes, that's what we do here, Jonah. Okay. Currently, how many children do you have with you? So at Jonah Home, firstly, I have a capacity of 20 children, but at the moment I have 14. It's a mix of babies, boys and girls. It's such a loud home, as you can tell. Yeah, so that's the number. Yeah. Talk to us a bit about what type of support do you get? Just talk to us a bit about that. I need to first say thank you to the community of Walvis Bay. I cannot emphasize this enough. I think now I sound like a broken record. Walvis Bay, it is a town that you need in your life because they come for their own everything. Even now, just now, they just came and they just dropped an amount of food. So I am so thankful for that. Thank you so much. So we need all sorts of food, like normal food, what you eat at your home. We actually have enough, not enough, but we have more of the big top score macaronis. We have enough of that for the next 2 months. So I'm not saying we don't want for the next 2 months, we do, but we are more lacking on the nutritional side, vegetables, proteins, fruits, milk, cereal, that type of sort of thing. But we eat normal food. We are not picky here, and we are not even looking for anything expensive. Whatever you buy, we eat. Our children, it's as if they know that they don't have more options. Whatever is put on the table, but we always put good food because we eat the food ourselves. So we put good food. So they always eat. They are not so picky, and I'm just so thankful for that because they never picky. They eat what is given to them, not being forced. Just voluntarily, they just eat. So that's the type of food that we need. You recently mentioned that you also need some bedding mattresses. Talk to us Yes, a bit about that. yes. So thank you, Namdok. Namdok just donated 20 beds, I think 2 months ago. They're so beautiful, very comfortable, but they look so bare because we don't have bedding for it. We have bedding that the community have donated. One person brings this one, another person brings this, but it's not unison and it's not a lot. So I would love if the community, in fact, the whole nation can sponsor us with bedding, with pillows as well. When I say bedding, I mean duvet with the inner, not the cover only, because we're going to winter now. I'll appreciate that. Now, you're also very big on making sure that this is a safe and nurturing environment. Talk to us a bit about that. So Jonah Home is actually comes in two parts. We are a place of safety. We are also a house for orphans. So place of safety means that the situation is an emergency situation. Social worker has to take this child out of that emergency situation and they need a temporary place. They can come place them with us whilst they are still figuring out who's the next person they can take this person to or this child to, the relatives and all that. That's why we call it place of safety. The child can be with us from 3 days to 2 months, depending on the investigation of the social worker. And then we have those that are permanent with us. As I was telling you that I have, we raised one child who has been with us since he was 2 days old. Now he's 9 months. And we also have one who's turning 1 in 2 days' time. So we are going to have a party in here. So yes, so we don't say no to any child that needs help, especially those that are in dire need of help. What can the community do aside from sponsoring, food items, bedding items? Can they come volunteer? Can they come assist you out? What can they do? Yes, so thank you for that question. Actually, as I'm speaking to you right now, I have Kusemon Secondary School. They are coming for 5 days now. Sort of an internship, social responsibility, sort of something. They come and they play with the kids, they assist with homework, and they do a little bit of cleaning, just the kitchen. So we actually do need a lot of people who can come help our children with homework.
It's very easy, guys. It's just from grade 1 to grade 5. That's all. Yes, and also our children, hardly anybody comes and visit them. Really, I mean that. Nobody comes. So when they see a new face, especially the babies, obviously they're going to cry. But after some time, they'll warm up to you and then they'll never let you go. So don't come here wearing white because you're going to be dirty. Come wearing anything else except white because the big kids are going to hug you non-stop and they're going to tell you, do not go. And they love lollipops. So if you bring lollipops, you are the favorite lollipop. Now, guys, I can see you're very passionate about this. Yeah. So, tell us, where does that passion come from? Actually, I would lie to you, but I've been asked this question many times, and I just don't want to sound cliche and give you some soapy story. You know, they say that you choose what you want to do in life, but God has a different plan for you. You know, I am even busy with my master's in leadership and change. I am an HR practitioner by trade. I specialize in all that. I still love that. But like I said, God saw that, you know what, this is where you need to be. And I've been doing it for quite a while now. I've even been with SOS for, I think, for 2 years as their director. So I have been in this field. But I can tell you this. You can ask anybody at my home in South Africa. I'm Namibian now, but I was born in SA. My grandmother, she was the best person. She loved everybody. She loved children. So I don't want to say she said something to me, no, or I just want to say I saw the love she gave to those who were unloved. And maybe somehow, maybe that rubbed on me because I've always been so passionate about children. I have been a Sunday school teacher. So I don't have a soapy story, but I know one thing for sure. I love these babies so much. And I thank God that He has given me this passion because really He just handed it to me. Literally, He handed it to me. There you go. Message to the community. Oh, again, Walvis Bay, you are the best community. You are. I appreciate you so much. You are the best. But we do get help from all over Namibia. We do. And I say thank you to all of that. People are so concerned and they call. Some they just call to say, how are you doing? And that's enough for us. So I'm saying thank you. And let's raise these children because I might be housing them, but they are all our children and we need to come through for them and make better leaders. So thank you so much. I really appreciate each and every one. AITSA is 'n echt Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hul dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak van AITSA 'n lekker ding. Kyk AITSA Woensdae om 20:30 op NTV, oneup2.com, asook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaanse YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Ons gaan maak nou 'n draai op Walvisbaai. O, ekskuus, ek is nou vir jou een daarmee die einde van ons episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan elke maandag tot donderdag om 8 uur vir Kletskompas sien op Netwerk Televisie is DStv 285 en GoTV 25 as ook oneup2.com. Maar tot môre wanneer dit ons laaste episode van Kletskompas is en hierdie brein 'n slag kan gaan rus, is dit mooi bly.